Mladenovu. Bavi se manekenstvom. Težak je od 85 do 90 kg, a visok 187 cm. Trenira u sopstvenoj teretani, a ukupno se bavi bodybuildingom 3 godine. Bio je drugi na državnom prvenstvu 2000. godine, drugi na državnom u Beogradu prošle godine, a prošle i pretprošle godine je učestvovao i ovde u vašem mestu. Da Bog da crvom mjesecu što joj pokaza put koji vodi do mene. Da Bog da crvom mjesecu što pokazna koji put vodi u svome. Pustite me da se s dušom rastavi, kad ne mogu da je osvojio Sovilj Dalibor. Treće mesto osvojio je Drašković Žarko. Drugo plasirani je Zec Slavko. Prvo mesto je pripao Bulajić Draganu. Molim vas još jednom slobodno poziranje, spustite vaše trofeje na podijum. Hvala lepo. Na redu je kategorija veterana preko 40 godina.